Kat ba ka election jaka indor bar thau an gajela kal adang jan bat ki seng san perthai kila sang khore ban prankre ya ketika samoy election deki babun rukom henry la sakhiru ya kejingkiu bat kejinghiar jung ketika seng san perthai kane kejingkiu bat kejinghiar jung kini seng san perthai la sakhiru Hariboy district haba janman kapor layu i ya kejingmi no kiru pokmat ni keseng ga UDP ki bukum uba don kupar sumer ubalong ru MDC baningkong jaka umsning constituency. Hanya kekentipat la sakhi da kajing mino ki arngut kinongkit kambah khamat jong parti UDP Hariboy pakentup yo Vice President UDP Hariboy ba CBSM ubaderu ex MDC jong nongpo constituency bat ubaderu ex CM jong KHDC bat organizing secretary UDP Hariboy bat tip lam lempoj lambat kajing sanralang kinong kersan jong ki kajing mino jong kini kirang ba ki balong kum kitit ba jong kaseng UDP kalong kum ban perkriya no yo budlum jong kaseng. Let's say kane kan kata bhai ki artali ki benta jong ka constituency kata ka dongpo constituency bat ka umsning constituency ya kate ka chithi ino kam la IT menta ka singa arply trik no pra ha office trikam jong ka seng ya ka bala chimti do ba Michael Karunais ka tri Hariboy to kane ka por nga kumuno yalam nga sunday ban pau akmat jong ki kubun balang hadin ba yela penyeso ila de ka arsan tarik nai agos atau saya magal apa saya UDP dah kerja kibelenti makanya saya kamio ya ka jialam bankan air ke jikri ke bakhamha ha ke jinde bat state ke jini bat pangru ya kari ke sijetia kat benangnya por kiji jini kiji ya lenti ke jonga kumwe ne gino yalam bala persang ru ban sekri nasim kan ke kabu ban pau pai ba ya ki parlok bat kumcu ru ya kimelam jong UDP da ka baburong ya kimelam na tu state president secretary bat khat jong state kumcu ru kimelam jong district bat kimelam jong kanong post sakil ngamdan kano ka personal grudge manga bat porok jonga bat kimelam jong UDP Henry hadin ki reality jongi ka jingjia pelajar po mukro ki jingjia bat kini ki border dispute di benang sa pending badai ban penbet aga juga pon ada ruwe na gino yalam jong hirang basnam ngadon ka mesin bejeng sukya badai ban simkya marma ban hadin mala perkhadro yang kasan pakai nadu ka Delhi ka central government hadu ka state government niyo iba kam na don scope naga benta banwara ya ka roy ka par naga benta banwara ya ka jinsuk jinsan ka ki border bat ban sol lane ban penbet ya ki border dispute lemda nimyo ya ka parti ka baklan ka badon ka jingende ka bahajan ban ka sorkar ka babat ko de na ta ka daw daga minsim jong jisuk ya bat ka jing longrang ba ni sode ban wat kilat kilenti ban yo ban ya syakrilang ha kanu ka political party kabadon kajinya de kabajan ban ka central government ban kumjuru ki badon ka jingsuk dan ka jingsuk kitli na batang jela ban ka khamtam kari ka sepenar ka ka bakta sisya ya ki border dispute ban kumjuru ya ki riti ki dustur ki bam semlala ban de no ka daw ni ngasude ban pernah ki pai perlu perjuangan ke belapan yeso syaka UDP kunjur ke belapan yeso sebagai kuwi parti ru daga jing simlang ke jungai ka sentimen ke jungki mesim ya kena karai ka perlu ba min ini ya kena geseng ka ba ini belapan yeso dangsya hadu menta padon kano ke jing simrai na kena junga la sisa ke jing approach ke jing wane kendo ke jing khot kadon kita geseng iba kham hajan ban kham idon jing kermen ban la ban yalam ya karim dia ban tunjuk ban yalam ya ka state ke jungi ban kham tam ya kan